уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на концерте 9-го международного фольклорного фестиваля «Интерфолк» в России. В этом году на фестивале вместе выступают коллективы из Австрии, Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Мексики, Польши, Румынии, Эстонии. Конечно, широко будут представлены регионы России. Прежде чем пригласить на сцену наш первый коллектив, я прошу убедиться, что на ваших мобильных средствах связи отключен звук. Спасибо. Встречайте наш первый коллектив. Танцевальный клуб международных программ из Индонезии. Художественные руководители Яхья Мухаймин и Рассан Янин. Ришки Айсияри, попурри из танцев. ليس الله ربنا Nyawa getahnya di dalam badan, barang pinjaman si ada Tuhan beri untuk bawa cek dan sejauh pulang. Nyawa dalam badan Tuhan berjebret Allah. Nyawa getahnya di dalam badan, barang pinjaman si ada Tuhan beri untuk bawa cek dan sejauh pulang. Nyawa dalam badan uring melaut dan uring merok, biasa kau dalam dunia dan kepakan bagi getahnya, udah belang dan kamu tidak akan. Uring melaut dan uring merok, biasa kau puncak utama dan kepakan bagi getahnya, udah belang dan kamu Tarik bukan akan berlambulan sebut gaduh engkau di nada.